Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbe nes'eluke fi'lel hayrat ve terkel munkarat ve hubbul mesakin. Allahümme barik lana fi arzakina. Allahümme erzukuna l-halale ve barik lana fihi. Allah Ta'alaga maqtov. O jaratuçuğuz. Biz senden жақсы малдарды кылууга, жаман амалдарды таштоого жардам сурайбыз. Кедей бей-бешараларды сүйүүгө, Allah'ım bizim rızklarımızga özüň bereke bergin. Allah'ım bizge adaldan rızkı bergin. Bergen adal rızklarına özüň bereke bergin ya Rabbina Rabbul Alemin. Allahümme ba'id beynena ve beynel harami mahma kana kathiran. Ve ba'id beynena ve beynel harami kema ba'atta beynel meşrik vel maghrib. Allah'ım bizden aramda alыс kılgın. Allah'ım batış menen çıkışta alыс kılganday, bizdi günölerden, aramdardan oşondoy alыс kıl ya Rabbina Rabbul Alemin. Allahümme ec'al jama'ana haza merhuma ve teferruqana min ba'dihi ve teferruqa ma'suma. Allah'ım bizden bul cemaatımızda, bul çoğulgan elde Allah'ım özüň rahmatına tatıqlı ellerden kılgın. Jana bul jerden ajıraganda özüň günölerden alыс bolgan, tıyılgan cemaattan kılgın ya Rabbina Rabbul Alemin. Allahümme la tada' فينا ولا منا ولا بيننا شقيعا ولا محروما اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз, биздин арабызда бирөөдүнө калтырбастан бардыгыбызды бактылуу кылгын. Аллахым бизди өзүң эртең кыяматта пайгамбарыбыздын жанында чогулткан, пайгамбардын sүйүктүүдүн желегин астында бириккендерден кылган. Allahümme ahina ala sünnetihi ve amitna ala milletihi. Amin amin. Allah'ın peygambardın sünnetini tiriltken, jolun joldogondordan kılgın. Aşhadu en la ilahe illallah. Yunadi fe yekulu ana Allah. La ilahe illa ana. Men qalaha adkhaltuhu husni. Ve men adkhaltuhu husni amina min azabi. Жараткан Аллах Таала, көөлүк берем Allah жалгыз. Ушундай бир чакырык салат. Ан Аллах, мен Аллахмын, менден башка Кудай жок. Кимде ким ушул келмени айта турган болсо, адхалтуху хусни, ал менин чебиме кирди, менин коргоома кирди. Ал эми кимди мен өзүм коргоома киргизген болсом, амин амин азаби, ал менин азабымдан аман калды, куткарылды дейт. Жараткан Аллах Таала өз рахматы мээрими менен бүгүн да урматтуу жамаат баарыбызды жума күнүндө аманчылыкта, эсенчиликте чогултуп олтурат. Аллах Таалага мактоолор. Анын акыркы шарият алып келген, динди толуктап бизге исламды кенен түшүндүрүп берген анын пайгамбарына салам салаваттар айтып, бүгүн да жума сабагыбызды баштайбыз. Жума сабагы адаттагыдай эле мына ошол мусулмандардын абалын өзгөртүү, абалыбызды оңдоо, күнөөлөрдөн арылуу, чыныгы ыймандуу болуп жашоо, мусулмандардын кандай бири-бири менен болгон мамилеси тууралуу, мусулмандардын бири-бирине болгон сылыктыгы, кечиримдүүлүгү жөнүндө болмокчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринин биринде «Унсура хака залиман ау мазлум». Залым болгон, же болбосо мазлум болгон бир тууганыңа да жардам бергин дейт. Бирөөгө зыян берген залымыңа да жардам бер, жапа чеккен мазлумуга дагы жардам бергин дедиле. Факала ражул, сахабалардын арасынан бир киши: «Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ансуру иза кана мазлуман». Мазлум болсо жапа чексе жардам берем. Афараайта иза кана залиман кайфа ансуруху? Эгер залым болуп бирөөдү какшатып аткан болсо, кыйнап аткан болсо, күйдүрүп аткан болсо, зулум кылып аткан болсо, ага кантип жардам берем, я Расулаллах? Кала тамнауху. Мына ошол тамнауху миназ зулми фе инна залика насрух. Ошол кылган зулумунан тосуп коюң, тыйып коюң, мына ошого кылган жардамың дейт. Бирөөгө зулум кылбаса, ошону зулум кылба деп койгоның, ошол бир тууганыңа кылган жардамың. Анткени залымдын күчү, куралы, бомбасы, армиясы, аскери боло турган болсо, мазлумдун жаратуучу Роббиси бар. Мына ошол бирөөгө зулум кылба деп койгонубуз, мына ошол зулум кылган адамга берген биздин жардамыбыз болот экен. Анткени жараткан Аллах Таала мазлум, жапа чеккен адамдардын дуасын токтоосуз кабыл кылат. Кээде бирөөгө зулум берип коюп, кенен ухтай бериши, сала бериши, жыргап чапак сала бериши мүмкүн. Бирок жараткан Аллах Таалага ыйлаган мазлумдун дуасы бул Аллах Тааланын астында жоопсуз калбастан
Alloh taolo o'z javobini beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Abdullah ibn Mas'ud degan sahaba rivoyat qiladi. Sebabul muslim fusuq va qitaluhu kufr. Musulmanды sögүү bul fasıqtık, al эми musulman menen soğuşu, musulmanga kural көтөрүү bul musulmanды öldürүү bul kafirçilik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün başka bir hadisinde "Men hamala aleyna silah feleyse minna." Kim bizge kılıç götürse, imandıların arasında biri-birine kılıç götüre turgan bolsa, aruja götüre turgan bolsa, kural götüre turgan bolsa, feleyse minna deydi. Hormatly cemaat, İslam dini bul adam balasının kanın, urmatın, namusun öte biyikke götürgön. Merimdi Peygamber özünün kutlu hadisinde birödü öldürse kırsa emes, mına oşol kuralın dayardansa, kamdansa, kılıçın kötörse deydi. Jaratkan Allah Taala keremetli Kur'an'da dağı adam öldürүүnün günü ekendigin, musulmandardın biri-birine kural kötörүүsü bul Kudayın aslında keçirilgis, bunun akıbetinde öte bir ağır cezalar var ekendigin bayandap keremetli Kur'an'da "Men qatala nefsen bi gayri nefsin aw fasadin fil ard fekeannema qatalen nase cemi'a ve men ahyaha fekeannema ahyan nase cemi'a." Kimde kim bir nefsi öldüre turgan bolsa, kimde kim bir nefsi bi gayri nefsin jönün jönüle öldüre turgan bolsa, aw fasadin fil ard jeberde bir buzukluk tarqatış üçün, başka kılış üçün öldürse, fekeannema qatalen nase cemi'a, al adam bütünde adam zatты öldürgün götete, ve men ahyaha, kimde kim bir adamga jaşоо bere turgan bolsa, fekeannema ahyan nase cemi'a, al bütünдөй adam zatga jaşoo bergen getete deydi. Jaratkan Allah Taala başka bir ayette "Ve men yaqtul mu'mina mutaammiden fecezauhu cehennem." Kimde kim bir imanduda atayla öldüre turgan bolsa, fecezauhu cehennem, atayla öldürgöndün cezası iştarafı, an tozok haliden fiha, al tozokta tübölük kalat. Ve gadiballahu aleyhi, Allah ağa açulanat, qahardanat. Ve la'anahu, Allah ağa Allah anı qardayt, azaptayt, qarımenen qargayt. Ve adde lehu azaben azime, jana kıyamatda al adamga ulu azaptardı dayardap koygan deydi. Ve men yaqtul mu'mina mutaammiden, kim bir musulmandı atayla öldürse, fecezauhu cehennem, anın cezası iştarafı tozok, haliden fiha, al tozokta tübölük kalat. Ve gadiballahu aleyhi, Allah'a açulanat, ve la'anahu qargayt, ve adde lehu azaben azime, Allah ağa ulu azaptardı, cansız dotuğucu kıyna olurdu, dayardap koydu deydi. Hormatly cemaat, musulmandı musulmanga kol kötörүүsü bul, imandan çıkara turgan bolsa, musulmandı musulman sögүүsü bul. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde belirlengendey fasıktık. Al эми keremetli Kur'an'da Allah Taala adam balasının biri-birine tinçlikta, amançılıkta jaşoosу üçün, je bolbosam birin-birine kılıç kötörüp kırgın salуусу, je bolbosam musulmandı öldürүүsü tuuralуу bayandap, kimde kim atayla biröөгө kural kötörüp öldüre turgan bolsa, anın cezası tübölüktü tozok deydi. Jaratkan Allah Taala bugün bizdin elibizde bolup atkan koşnalar menen, musulmanlar menen dege ele dünya жүzündөгü musulman koomчулугун ынтымакта, биримдикте жашаганды насип кылсын. Jaratkan Allah Taala мына ошол динибизди үйрөнүп, пайгамбар көрсөткөндөй жашаганды насип кылсын. Bugün bizdin koomчулукта, bizdin elde мына ошол кээ бир проблемалардын чыгып атканы, же болбосо кайра кайталанып атканы, тарыхтан сабак албай атканыбыз, кайра мен мусулманмын деп туруп, кыблабыз бир, мазарыбыз бир, пайгамбарым бир, Кураным бир, китебим бир деп туруп, бирок кайрадан эле бири-бирибизге мүнтүп, капырлар сыяктуу, ыймансыздар сыяктуу, бири-бирибизге курал көтөрүп, бири-бирибизди сөгүп, бири-бирибизге эшигибизди жапканыбыз, бул биздин динсиздигибиз, бул биздин Кудай тааныбаганыбыз, бул биздин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө ээрчибегенибиз.